Kebelah si pun ni pi baru iba pet ni video ha kan ni kapor. Teka ni gadi ka notification ke bami mentah kasngi ke arp sautrik September habi deb jangka Meghalaya Police Recruitment arjar arpu sau. Teki tu ke bala apply kini ki post te so bah pet ya kan ni video kanang ba fintep. Lawat lada ka kerteng jong pi ka min am ba bakin penmi ya ka admit card. Bad lani ka kerteng jong pi ka sa reject ni ama. Te kat kum kan ni notification ko ang ba kila penmi ni ka list jong ki candidates ki bala adap apply ma ba kin penmi ya kan admit card lada ka kerteng jong pi ka dana ma to ka list bakin penmi admit card te sa ngin sa penmi to ka list hadian te skap swa ba sawe bat ka list ka bade bat ba yini ki invalid application kemat kini ki bala apply ki bala share reject ma kala bande na kanu no kada to ngin sepet ya ta kada kala bande na ba pikir seal ni la over age ni dang under age ni kam ta ter ma te nang ta ki ba kwa ban yo ya ka to ki list te pihak belai share po ko official website dengan sa penmi yang ni dan kong pihak benlait cek official website pihak benlait nak ni ke link www.macpolice.government.in dengan sebut ke link pada description kana ba pinyo ya ni ke direct link ba pinla ban download ni ki PDF mah te nang ta komang ni ki badan jing pihak ban contact ni number 60331647273 during office hour mah hapo kapor ba ki dang kapor tray kanai buje dusan buje melani hau email email police trg meg@government.in pila ban contact ru yaki hau email haswa jong ka sautrik oktober ma hadin jong kata kim entertain show kemat kim pedang show ma ya ka live dan kanu ka jing kanu ka jing tep ma to mentang ile ben ya pe kiles kabaya ke bakin sa penmi ya email card ma okey te kani gari ka way na ka PDF ba ha download na ka to website nang ta ka ba kani ka PDF ka pen iya kani ki list jong kini ki candidates ki bal apply ma ba lano bakin pen mi ya ka admit card kemut ki lada fila don kerteng ha kani ka list kemut ba phi ka application jong phi kalong eligible ma kemut ka kim sa reject ma tama kani kam de nam ta lano ban mare ma ngan batai lupa te kani ki ajeng tep lano ba fila don ha ka list bakin sa pen mi ya ka admit card te kumela kuma fila ban iya ni udan application number jong phi na kerteng jong phi ta kerteng jong i pa jong phi nang ta mobile number bakut kat tu su check udain em bakut kat tu nang ta kapus ba pi apply nang ta bat ka jaka mare gila lupa ma kani PET physical efficiency test center kumang ni kani ka banikong ni one sup one yang yo mare po moyong silong moyong ni po moyong tini wish po tu syatura ta kini kita kumta terma kat kuma pi la ai ka tu ka ba pi register ba pi apply kumta hi kan lang ma te pihak ban pet kerteng jong pi kumbala yang ni kabun ha ka piet jong ni kadan ru arjar lai spa khandai pulai teli ki piet te kabun ha te ngamla ban peni WP way te pihak ban check hi te pihak ban lek download dia ka PDF na ka website lala pimpat yo dan nota bisa check de ka ban kamsuk ban check ru pila ban ka song ha ka kanu ka apps ba use ban open ya ni ka PDF kuma manga ni nga use ka WPS te pila ban use ni search ru type ka teng jong pi na ta bisa search nang ta kan sami ka teng jong pi ma nama kala ban dan ha pedeng jong kini ki arjar tam page ma te kan jenjar pi te bisa check ya ka ka teng jong pi la ka don emang ni de la dak ni kabiang nomor pa pim sya reject te to mentang lipet pat satu kuwi list ketua PDF badan ke list jong ki candidates ki ba sya reject ma de tong lipet ketua kuwi per list te kani pat ke dikawai na ki PDF ba pen iya ki list jong kini ki candidates ki bala apply ma ki bala sya reject ban te pihak ban check ya kani ke list la let's say kala bandan ka kerteng jong pihang ni pihak ban check ma check pegawai nang tala ni fila ban search ke mampu tanya mana te ke ga daw ba bona pren jong ki sya reject kawai na ki daw ko long ba non payment kemud ba ki claim sio ma kemud let's say kila ban long ba kila apply ki kila ban sio kidang mud bitang ba apply kila long bet dari ki claim sio lani de let's say kila apply but kila sio ru ndai tang ba long ba kathot internet imat kumnur let's say kala ban long kataru kamru kamtep te kala ban long kataru kamru te sa super sang let's say pila ban sio pila ban report pila ban contact tu number uni number ngambangan sabu apa description ru pila ban contact uni number batu email te babon apa yang di non payment kembali pila ban yang tu non payment jangan leben ya page po kidan ru kiba over age for AB group kembali pila ban yang ni over age for AB group kemot ki apply bet tambah ke snap ki kalhe ta kadau ki lap bat ki sya reject ma te kala bande nak kata kadau ru nang ta
in page ki daw ma babon plan ki dai non payment gani overage for UB group kemot ba kalah tan ke senam okay kila benda nak itu kita ru nang ta non payment kumta overage of AB group babon pernah ki dai gitu ma te kala ban long ru te bangan scroll kini sha du sipo kabon ma te pihak ban chat hi wat hi kertang jengpi pihak ban search ka shong ha apps ba pi pilih pi ya kan ka PDF pihak ban search kertang jengpi nang ta pin salap ma nak ka daw da kam tan ha kan ka list kemot dan bok nomor ba ke application jengpi kim sha reject kim reject ma te tang kata hi te la da fidan kan reject pihak ban contact tu nombor kam lang mana te bat kemot pen kod no kani kam dai ba kin ki ajing tiap lanu kin mare tang bakin pdi ki list ki ba apply bagi along eligible but lano ba ya admit card jengki ken sapen mi mah te tang kata kalau biang te kita ki ba dang don jengki te saya sa comment support comment section ngen saya page ma ngen saya reply kat bala dah bless you bon